Shalom, iraga sami patut ngaturang angayu bagi yering ajeng ide sang aji. Sangkaning sih pas wecan ide, iraga sami perside malih kacunduk ring channel suluh galang kangen druene. Semeton para pamiarsa sareng sami saneka suyamian lan kasih pitresnain oleh ide sang putra Yesus Kristus. Sadurung irage ngalantur, ngiring irage ngaturang pangastawa penyembrahme. Duh sang aji sane pinih suci, luwur tur nirmale, patut titiang ngaturang suksme ring sajeroning manah, santukan ringgalah sane becik puniki, irage praside mapupul iriki malih. Lugrayang ide roh suci, nyunarin manah lan pikayunan titiang sami, mangde praside nampenin ajaran sabdan idane sani suci. Dumogi sabde ide sang aji puniki, dados tambe jiwatman titiange, ring sejeroning kauripan titiange sami. Mesabde jeh duh ratu, titiang sami sampun sayage miragiang, tur ngelaksanayang sabdan idane. Ring sejeroning parab samputre Yesus Kristus, titiang ngastawa. Amin. Semeton sarang sami, ngiring mangkin iraga sarang sami mirengang ayat sabdane ide sang aji, sane dados tatitikan iraga maurep. Sane ka pertama, manut ring Yeremie sangalikur, paosan solas sane babaos. Santukan ulun uning ring rancangan-rancangan napi sane wenten ring ulun ngeninin indik ragane. Inggih punika rancangan karahayuan, nenten je rancangan kacilakan, mangde ngicain ragane masa depan sane madaging pangapti. Taler ring Efesus kalih, paosan dase kabahosang. Santukan iraga puniki pakarian ide sang aji, kakaryanin sajeroning ide sang putra Yesus Kristus, mangdeng laksanaang pakarian sane becik, sane sampun kacuma wisang oleh ide sang aji sadurunge. Sabda puniki kapicayang mangde iraga uning indek tutujon urip sane suci. Ide sang putra Yesus Kristus sampun ngicain margi sane terang, mangde iraga nenten puyung sajeroning maurip, nanging madue tetujon sane patut manut ring pikayunan ide sang aji. Semeton para pamiarsa sane kasih pitresnain. Maurip sarang tetujon sane melah mateges iraga nenten wantah maurip sakade yadiaston parindi kaneraris. Nanging iraga patut ngerereh napi sane dados pituduh ide sang aji ring kauripan iraga. Ide sang putra Yesus Kristus pinake conto sane pinih utama, sane punding pisan napi tetujon ide rawuh ring jagate puniki. Inggih punike nyelamatang iraga sami. Yening iraga maurip sareng tetujon sane melah, kauripan iraga pacang madaging kabecikan, nenten wantah ring raga, nanging taler ring semeton lianan. Semeton, para pamiarsa sinamian, wantah asam punike sabdan idane dauh semeng mangkin, dumugi iraga sami kamertanin, tur mapikolih kasukertan. Ngiring mangkin iraga ngaturang pangastawa safaat. Duh ide sang aji, titiang nunas karahayuan ring jagate puniki. Taler ring semeton titiang sane sedek sungkan, utawi sane nandang duke. Dumogi ide roh suci, setate nyarengin langkah titiang sami. Sembah pangastawa puniki, titiang paraupan antuk pangastawa sane kapaice oleh ide sang putra Yesus Kristus. Ide sang aji titiang sane wenten ring swarga, suciang piteket wastan ide, rawuhang kraton ide, laksanaang pakayunan ide ring jagat sakadi ring swarga. Icen titiang pangan kinum cukup ring rahina puniki. Ampurayang kaiwangan titiang, sakadi titiang ngampurayang semeton sane iwang ring titiang. Sampunang titiang kagehang ring sajaroning pamiare, nanging luputang titiang saking sane jahat.
santukan ide sanemadua kraton, kakuatan, lan kaluhuran, salami-laminya. Amin. Pinake pamuput, lumsur titiang pangastawa panugrahe saking ide. Duh ide sang aji, luhurang titiang sami antuk pican ide. Icen titiang karahayuan, warenugrahe, saking ide sang putere Yesus Kristus, lan pasikian saking ide roh suci, mangde setate nyarengin irage, saking mangkin, jantos salami-laminya. Suksme ring uratian semeton pare pamiarse sareng sami. Dumugi sabde ide sang aji puniki, dados suluh ring sajaroning maurip. Shalom.